Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebitibwa bali kumbonera bampuliriza ndi kubayidukizayo ekigambo kitono mbasaba mumpeye dakika ndala 2-3 mubenga mubiwuliriza era mubita munkola. Nabi sallallahu alaihi wasallam atukoba nti man ta'ara min al-layl thumma qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, thumma da'a istujiba lidu'aihi fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam atukoba nti omuntu yena asituka obwire, omuntu ayire engulu obwire n'ayogera ebigambo bino. Oyize engulu obwire otendwiko waire engulu wayogera ebigambo bino wakuba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Bwomala okwogera ebigambo ebyo nobaako nikyosaba Allah subhanahu wa ta'ala, kyona kyomusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ngomaze okwogera ebigambo ebyo, Nabi sallallahu alaihi wasallam akoba nti istujiba lidu'aihi, Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusabako. Fa in tawadda'a, bwoba omaze okusaba edduwa eyo, bwamala wasuka wafuna wuzu, faswalla wasala qubilat salatu, eswala gy'osaire Allah subhanahu wa ta'ala ajiikiriza. Mbakubiriza ab'ebitiibwa kasera ketulimu edduwa tugikozesa ino okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atwanukula nga atutolerawo obuzibu bwe tulimu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.